салом мерасонам ба ҳамаи онҳое ки ин лаҳзаҳо моро тамошо доранд. Шаҳлои Гулхоҷа ҳастам дар нашри нахустини суҳбати мову шумо дар соли 2019 аз қароргоҳи марказии бахши тоҷикии Радиои Озодӣ дар Прага ва умедворам ки ин соли навро шумо азизони дилу дида хуб оғоз карда бошед ва албатта бозам умедворӣ мекунам ки ин сол барои шумо ба хубӣ сипарӣ гардад ва ташаккур мегӯям аз ҳамроҳӣ ва аз оне ки чун ҳамеша вафодор ҳастед ва моро тамошо мекунед. Ва чун нахуст қабл аз ҳама шурӯъ мекунем аз вазъи боду ҳаво дар се кишвари ҷаҳон. Оғоз мекунем аз шаҳри Прага. Дар Прага ҳамин ҳоло ҳаво 2 дараҷа гарм аст, аммо интизор меравад ки дар давоми рӯз каме барф бораду гармӣ 1 дараҷаро ташкил бидиҳад. Ҳавои Москав, пойтахти Русия, низ имрӯз барфӣ хоҳад буд, сардӣ 2 дараҷа зери сифр меравад. Дар душанбе имрӯз ҳавои боронӣ пешбинӣ шудааст. эҳтимол аст ки ҳарорат дар ҷараёни рӯз то 6 дараҷа бирасад. خب بینندگان عزیز، متاسفانه من مجبور می شوم صحبت امروزه را با خبری نه چندان خوب آغاز کنم و اینم در رابطه با فاجعه در ماگنیتوگورسک است. کمیته تفتیشاتی روسیه میگوید در منزل ترکیده شهر ماگنیتوگورسک مواد ترکنده یافت نشده است که شهادت از عمل تروریستی باشد. 1 январ کمیته اظهارات نشر نموده ابراز داشت که در منزل استقامتی بسیار اشونه ماگنیتوگورسک 31 دکبر بر اثر гази табиӣ фурӯ рехт, осори маводи тарканда пайдо накарданд. дар пайи ин фоҷиа дасти кам 9 нафар ҳалок шудаву 30 нафари дигар беному нишон ҳастанд. рӯзи гузашта наҷотдиҳандагони як тифли 11 моҳаро аз зери харобаҳо зинда берун оварданд ва ӯро ба бемористони Москав интиқол доданд. бояд гуфт ки бо гузашти 3 рӯз аз ин фоҷиа то ҳол тақдири як зани тоҷик бо 3 кӯдакаш норӯшан аст. дар вақти сар задани ин фоҷиа Шӯҳрат Улфатови 36 сола ҳамроҳ бо ҳамсар ва 3 тифлаш дар ҳамин бино буданд. маъмурони наҷот Шӯҳратро аз зери вайронаҳо зинда берун оварданд, аммо тақдири ҳамсар ва 3 тифлаш номаълум аст. Исматулло Афғонов, тағои Шӯҳрат Улфатов, дирӯз дар суҳбат бо Радиои Озодӣ гуфт феълан вазъи саломатии хоҳарзодааш вахим аст. Инам суҳбати мо афзуд дар бораи Раҷабмо Улфатоваи 24 сола, Аҳмади 6 сола, Фотимаи 4 сола ва Саимусини 3 сола чизе маълум нест. онҳо қариб 3 рӯз боз дар зери хароба ҳастанд ва хешовандон низ зинда буданашонро аз эҳтимол дур медонанд. бояд бигӯям ки Шӯҳрат Улфатов ҳамроҳ бо оилааш дар ошёнаи шашуми ин бино зиндагӣ мекард ва онҳо бо ҳамсараш ҳаққи иқомати Русияро доштанд, вале фарзандонашон шаҳрвандии Русияро доранд. Абдулмаҷид Шарипов, раиси ҷамъияти тоҷикони Магнитогорск, рӯзи 1 январ ба Радиои Озодӣ гуфт Сафар Сафаров, консули генералии Тоҷикистон дар Екатеринбург низ ба ҷои ҳодиса расидааст. тибқи иттилои дарофтӣ, дар ҳодисаи фурӯрафтани бино дар Магнитогорск як ҷавони дигари тоҷик ҳам осеб дидааст. ин ҷавон ки аз ӯ Аламшон ном бурда мешавад, дар вақти рух додани ҳодиса аз бинои ҳамсоя омада ва 4 нафарро наҷот додааст. имрӯз дар вилояти Челябински, Русия, вобаста ба фурӯрезии бинои истиқоматӣ дар Магнитогорск рӯзи мотам эълон шудааст ва мо ҳатман ин мавзӯъро дунболгирӣ мекунем ва агар ҳар хабари нав пайдо шуд, мо барои шумо бинандагони азиз ҳатман хоҳем гуфт. зимнан рӯзи 1 январ низ дар Магнитогорск як фоҷиаи дигар сар зад. дар пайи оташ гирифтани нақлиёти мусофиркашонии «Газел» 3 нафар ба ҳалокат расидааст. мақомоти Магнитогорск гуфтанд эҳтимол ки ин сӯхтор бинобар таркиши баллони газ будааст ва тафтиши ин қазия низ феълан ҷараён дорад. дар Русия мемонем ва хабарҳоро аз онҷо дунбол мекунем. мақомоти Русия баъзе аз муҳоҷирон, аз ҷумла шаҳрвандони Тоҷикистонро ки шаби соли нав дар маркази Москав боздошт карда буданд, озод намуданд. тибқи ҳисоби бархе аз ҳомиёни ҳуқуқ, мақомоти Русия дар шаби соли нав тақрибан 500 муҳоҷирро ба идораи пулис бурданд. Иброҳим Аҳмадӣ, сухангӯи намояндагии Вазорати меҳнат ва муҳоҷирати Тоҷикистон дар Русия, рӯзи 1 январ ба Радиои Озодӣ гуфт муҳоҷирони тоҷике ки мушкили ҳуҷҷат надоштанд
کردند. بعد تفتیش سنتو از اداره پلیس آزاد شدند. احمدی از این بیشتر جزئیات نداد و دقیقا نگفت تقدیر مهاجران باقی مانده توجیک چی شد. این در حالی است که کریم جانیاروف حامی حقوق مهاجران ادعا دارد تقریبا 130 مهاجر توجیک از سوی پلیس روز در شب سال نو بازداشت شدند. مهاجران خارجی در حال از سوی پلیس دستگیر گردیدند که برای سیر و گشت دانه به مرکز شهر مسکو رفته بودند. خدمات فدرالی امنیتی روسیه میگویند که یک شهروند آمریکا را با اتهام جاسوسی در شهر مسکو دستگیر کردند. بنا به گفته این نهاد روسیه، شهروند آمریکایی هنگام عملیات جاسوسی دستگیر شد و در صورت ثابت شدن اتهام ممکن است او را از 10 تا 20 سال به زندان محکوم کنند. خانواده پول ویلیان، شهروند بازداشت شده آمریکایی در روسیه، روز سه‌شنبه در بیانیه اعلام کرده است که او برای شرکت در مراسم عروسی به مسکو سفر کرده بود و بیگناه است. با گزارش خبرگزاری رویترز، دیوید ویلیان برادر پول ویلیان گفته است که برادرش یک نظامی سابق ارتش آمریکا است و برای شرکت در مراسم عروسی یکی از همقطاران سابق خود به مسکو سفر کرده بود. در همین راستا خانواده پول ویلیان در بیانیه از وضع او نگرانی نموده و گفته است هیچ شکی وجود ندارد که پول ویلیان بیگناه می باشد. پول ویلیان مسئول امنیتی بین‌المللی شرکت تولید قسم‌های ماشین بورگ وارنر می باشد و این شرکت در پاسخ به پرسش رادیو آزادی تایید کرده است که او مدیر امنیتی این شرکت است. این هم در حالی است که دانیل هوفمان، مسئول پیشین دفتر سازمان استخبارات مرکزی آمریکا یا خود CIA در مسکو به خبرگزاری رویترز گفته است این احتمال وجود دارد که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دستور بازداشت پول ویلیان را داده است و از این طریق زمینه این بودله ماریا بوتینا، شهروند بازداشت شده آمریکا را فراهم کند. دانیل هوفمان افزوده است که پوتین می‌خواهد خانواده فرد بازداشت شده و حکومت آمریکا را تحت فشار قرار بدهد. ولادیمیر پوتین در نامه به دونالد ترامپ در روز یکشنبه اعلام کرده بود که مسکو آماده است و درباره مسئله های حل نشده میان دو کشور با واشنگتن مذاکره کند. دونالد ترامپ در جریان نشست سران گروه 20 در آرژانتین در آخرهای ماه نوامبر ملاقات خود با پوتین را لغو کرد. خب، از 1 ژانویه در تاجیکستان چند دستور قانون در مورد اجرا قرار گرفت که به کیسه مردم تاثیر می‌رساند. در این روز مهلت موقتی منع فروش سیم کارت‌های 250 سومانی به پایان رسید. رئیس جمهوری تاجیکستان طوری شما هم خبر دارید ماه آگوست سال گذشته دستور داده بود که سیم کارت‌های 250 سومانی تا 1 ژانویه سال 2019 موقتا از فروش برداشته شود و دستگاه اجرایی پرزیدنت در این مدت درباره ارزش سیم کارت و ترتیب استفاده آن پیشنهاد ارائه کند. غفورجان ارکایف، رئیس انجمن شرکت‌های موبیلی تاجیکستان، روز 1 ژانویه به رادیو آزادی گفت که هنوز نرخ نهایی سیم کارت‌ها معلوم نشده است. خب، در شرکت‌های موبیلی نیز گفتند که روز 1 ژانویه نرخ سیم کارت‌ها تغییر نیافت و به مشتریان نیز آگاهی فرستاده نشده است. حالا معلوم نیست که تقدیر سیم کارت‌های 250 سومانی چی شده است. آیا سیم کارت‌ها با همین نرخ به فروش برآورده می‌شوند یا از آن ارزان‌تر؟ قبلا شرکت‌های موبیلی پیشنهاد کردند که ارزش یک سیم کارت در تاجیکستان نباید از $10 زیاد باشد. در روز 1 ژانویه اندازه یا میزان جریمه و همگونه پرداخت‌های حتمی دولتی در تاجیکستان نیز بالا رفت. این تغییرات بر اساس قانون بودجت تاجیکستان صورت گرفت که در آن حجم نشان دهنده ها برای حساب‌ها از 50 به 55 سومانی بالا برده شد. اندازه جریمه و پرداخت‌های حتمی دولتی در تاجیکستان از روی نشان دهنده برای حساب‌ها شمرده می شود و بالاروی آن حجم تمام جریمه‌ها و پرداخت‌های حتمی را بالا میبرد. باید بگم که در 2 سال اخیر بار دوم است که حجم جریمه‌ها در تاجیکستان بالا برده می شود. بعضی نمود باج گمرکی و اندازه نیز طبق قانون از روی نشان دهنده برای حساب پرداخت می شود و نرخ آنها نیز از 1 ژانویه گران گردید. قبلا در سرایست بودجت وزارت مالیه تاجیکستان گفته بودند که نشان دهنده برای حساب از روی معیار تورم حساب می شود. به این خاطر هدف اصلی از بالا بردن حجم جریمه و پرداخت‌های حتمی این تورم یا بی‌خوب شوی از آن است. موضوع گران بودن حجم جریمه ها با نظر داشت وضع زندگی مردم در تاجیکستان
тоҷикистон борҳо мавриди интиқод қарор гирифтааст. ҳолатҳое ҳам буданд ки сокинон дар пайи ҷаримаҳои ҳангуфт даст ба худкушӣ заданд. хуб соли гузашта Олимхоҷа Муҳаммадиев сокини миёнсоли ҷамъияти ғулакандози ноҳияи Ҷаббор Расулов баъди 12500 сомони ҷарима шудан худкушӣ карда буд. мақомот ӯро барои беҳуҷҷатӣ ронандагӣ идора кардани мошини писараш чунин ҷарима бастанд. аз 1 январ арзиши патенти кор барои муҳоҷирон дар шаҳри Москав аз 4500 рубли қаблӣ ба 5000 рубл боло бурда шуд. ҳарчанд ин қарор дар дохили Тоҷикистон нест, вале мустақим ба ҳазорҳо муҳоҷири тоҷик рабт мегирад ки барои дарёфти ризқу рӯзӣ ба Русия рафтанд, вале солҳои ахир ҷайбашон аз ҳисоби пули патенту иҷора ва андоз ҳарчи бештар хулитар мешавад. зимнан дар кишвари ҳамсояи Тоҷикистон дар Туркманистон сар аз 1 январи соли 2019 қонуни маҳдудшавии фурӯши нӯшокиҳои алкоҳолӣ ба ҳукми иҷро даромад. акнун фурӯши нӯшокиҳои спиртӣ дар қатораҳои роҳи оҳан, ҳавопаймоҳо ва киштиҳову варзишгоҳҳо манъ мебошад. бар илова дар ин ҷумҳурӣ аксаран мусулмоннишин ки беш аз 5.5 миллион аҳолӣ дорад, фурӯши нӯшокиҳои спиртӣ дар рӯзҳои ид манъ мешавад. шумо аз соли 2021 фурӯши алкоҳол дар рӯзҳои шанбе ва якшанбе ба истиснои тарабхонаҳо дар ҳама ҷо манъ мегардад. дар ҳоли ҳозир Туркманистон бо буҳрони ҷиддии иқтисодӣ рӯбарӯ буда дар ин кишвар бекорӣ ва камбуди шадиди ғизо ба назар мерасад. президенти Туркманистон Қурбонгулӣ Бердимуҳаммадов ки худро доимо чун як варзишгари нобиға намоиш медиҳад, мардумро ба варзиш тарғиб намуда ваъда додааст ки то соли 2025 Туркманистон кишвари озод аст тамоко хоҳад шуд. хуб вақт нишон медиҳад. ро меорем ба хабарҳои дигар ва зимнан ба ҳамаи онҳое ки ҳамин ҳоло ба мо пайвастанд ва моро аз Озодӣ видео канали радиои Озодӣ тамошо доранд, бори дигар дуруд мегӯям ва ташаккур мегӯям ки моро тамошо доред ва умедворам ки то чанд дақиқаи дигар ҳамроҳи мо хоҳед буд то ин ки аз хабарҳои тозаи Тоҷикистону ҷаҳон огоҳ бошед. дӯстони Шветсия сезодаи кишварҳои Осиёи марказиро расман ба омодагӣ ба амали террористӣ муттаҳам кардааст. хабаргузори РИА Новости навишт ки иттиҳомро рӯзи 26 декабр эълон карданд. дӯстони Шветсия гуфтааст ки агар муттаҳамон ба ҷиноят амали террористиро ба анҷом мерасониданд, талафот аз он бисёр зиёд мебуд. ба гуфтаи дӯстонӣ ҳар се нафар мехостанд бо истифода аз маводи кимиёвӣ ва абзорҳои дигар амали террористӣ анҷом бидиҳанд. онҳоро ҳамчунин ба нақси қонуни манъи сармоягузории ҷиноятҳои вазин муттаҳам мекунанд. ба гуфтаи додситонҳо пуле ки ин афрод фиристоданд ба дасти гурӯҳи ба ном Давлати Исломӣ расидааст. муттаҳамон ба ҷиноят иттиҳомро рад мекунанд. муҳокимаи парвандаи онҳо рӯзи 7 январи соли 2019 сурат мегирад. яке аз рӯзномаҳои шведӣ навиштааст ки боздоштшудагон аз Узбекистону Қирғизистон ҳастанд ва бо Раҳмат Оқилов, як шаҳрванди дигари Узбекистон, иртибот доштанд ки барои анҷоми амали террористӣ ба зиндони якумрӣ маҳкум шудааст. бармегардем ба Тоҷикистон. дӯстони ҳарбии вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон маълум кардааст ки марги Муносиб Олимбеков, афсари 21-солаи нирӯҳои марзбонӣ аз тири сарбоз Наврӯзов тасодуфӣ нест. як манбаъ дар дӯстони ҳарбии вилоят 1 январ ба Радиои Озодӣ гуфт ки ҳодиса баъди он рух додааст ки Олимбеков телефони зертобеи худро гирифта ва ӯро шалоқ мезанад. дар пай сарбоз ба қаҳру ғазаб омада ба сӯи Муносиб Олимбеков тирхолӣ мекунад ва аз ҷои ҳодиса фирор менамояд. ӯ қасд доштааст ба он сӯи марз бигурезад, афзуд ҳамсӯҳбати Радиои Озодӣ. ӯ мегӯяд нисбат ба гумонбар бар асоси моддаҳои 104 ва 335 кодекси ҷиноии Тоҷикистон, яъне куштор ва убури ғайриқонунии марз парванда боз шуда тафтиш идома дорад. ин сарбози 18-сола аз ноҳияи Хуросони вилояти Хатлон буда баҳори имсол ба артиш даъват шудааст. ҳодисаи парондани Муносиб Олимбеков пас аз зуҳри 7 декабри соли 2018 дар дидбонгоҳи Андароб дар наздикии шаҳри Хоруғ рух дод. лейтенант Муносиб Олимбеков муовини сардори дидбонгоҳ будааст. ва рӯзи 31 декабр дар маркази ноҳияи Рашт, шаҳраки Ғарм, арчаи соли навӣ оташ гирифт. мақомоти ноҳия гуфтанд сабабаш ноқилҳои барқӣ ва гарм шудани чароғҳои ороишӣ будааст. дар натиҷаи сӯхтани арча хушбахтона ҳеҷ кас осеб надидааст. ҳодиса замоне сурат гирифтааст ки мардум дар атрофи арча зиёд буданд. хисорот аз сӯхтани арча 100 сомониро ташкил додааст. дар Тоҷикистон ки бузургтарин мизбони паноҳҷӯён дар
Осиёи марказӣ ба ҳисоб меравад таҳриқ қонуни авфи хориҷиён ва афродиро таҳия карданд ки ғайриқонунӣ дар қаламрави кишвар зиндагӣ мекунанд. Ба гуфтаи як мақоми расмии огоҳ аз ин санад, тарҳ комилан омода аст ва ҳоло дар вазорату идораҳо мувофиқа мешавад. Ин мақоми расмӣ гуфт, ҳадафи ин санад қонунӣ кардани ҳузури хориҷиён ва ҳам афроди бешаҳрвандӣ дар Тоҷикистон аст ки дар зиндагии рӯзмарраашон ба мушкилоти зиёди ҳуқуқӣ рӯбарӯ мешаванд. Ба гуфтаи ӯ, таҳияи ин санад нишон медиҳад ки ҳукумат сиёсати башардӯстона пеш гирифтааст ва бар асоси аҳдҳои байналмилалиаш амал мекунад. Дар Тоҷикистон бино ба омори расмӣ тақрибан 3000 паноҳҷӯ зиндагӣ мекунанд ки дар байни онҳо шаҳрвандони Эрону Ироқ ва ҳатто Украинаву Узбекистон ҳам ҳастанд. Дар ин миён бештари онҳо яъне 2638 нафар аз Афғонистони ҳамсоя мебошанд ки ҷангу хунрезӣ гурехта ба Тоҷикистон омаданд. Дар соли 2018 дар кишвар 3 паноҳҷӯи эронӣ, 2 ироқӣ ва 2 нафарӣ аз Украинаву Узбекистон сабти ном шуданд. Бо вуҷуди солҳои зиндагӣ дар Тоҷикистон, бисёре аз онҳо мақоми паноҳандагӣ ва шаҳрвандӣ нагирифтанд ва ба гуфтаи худашон ба мушкилоти зиёд рӯбарӯ мешаванд. Рамазон Раимзода, вазири корҳои дохилии Тоҷикистон, ба сафи докторони илмии ҳуқуқ пайваста аст. Як мақоми шӯрои илмии ҳуқуқи донишгоҳи миллии Тоҷикистон рӯзи 1 январ дар суҳбат бо Радиои Озодӣ гуфт, ҳимояи рисола рӯзи 29 декабри соли 2018 сурат гирифт. Генерал Рамазон Раимзода дар баробари таълифи чанд китоби илмиву таълимӣ дар арсаи криминалистика ва кофткови фаврӣ шеър ҳам менависад. Маҷмӯи шеърҳои Раимзода таҳти тахаллуси эҷоди ниҳонӣ чоп шудааст. Раимзода ҳамчунин пьеса ва матни намоишномаҳои театрӣ низ эҷод мекунад. Моҳи августи имсол театри Академии драмавӣ ба номи Абдулқосим Лаҳотӣ дар шаҳри Душанбе аз рӯи асари Раимзода намоишномаи Дили модарро таҳия кард ки ба мубориза бо терроризм бахшида шудааст. باید گفت که سالهای آخر بسیاری از مقامداران توجیک در موضوع مختلف رساله‌های علمی دفاع کردند، اما سال گذشته پایگاه اینترنتی دیسرنت چندین رساله عالمان توجیک از جمله بعضی از مذهبداران را تقلبی برآورد. خب بینندگان عزیز، در این قسمتی صحبت چون همیشه رو میاریم با بازار قربی اسعار خارجی طبق نشان داده بانک ملی تاجیکستان امروز در بانک‌های کشور چنین است: $1 آمریکایی 9 سومانی و 42 درم، 1 یورو 10 سومانی و 79 درم و 1000 روبل روسی 135 سومانی و 30 درم. و بینندگان عزیز، بازم توجه شما رو به یک موضوع دیگر جلب میکنم، چون تقریبا هر روز شما در مورد تصمیم مقامات تاجیکستان درباره منع وارد شدن زنان با حجاب و روسری به مؤسسه‌های دولتی زیاد سوال میدید و من میخواهم به این مسئله کمی روشنی اندازم. باید بگم که طور ما در نیمه ماه گذشته، یعنی ماه دکبر، برای شما خبر داده بودیم در این رابطه یک گروه کاری تأسیس داده شده است، ولی از این بیشتر یگان تفصیلاتی نو در دست نیست و تا به حال هیچ قراری و هیچ قانونی در این زمینه قبول نشده است و از همین خاطر بینندگان عزیز، هر گونه نوگانه‌ای که در این موضوع اگر شد و اگر رسما منع کرده شد و اینکه بازم اگر منع نکنند، ما در این باره برای شما خبر خواهیم داد و باوری دارم که شما خبرها و نویدهای رادیوی آزادی رو پیگیری میکنید تا اینکه درباره این موضوع و دیگر مسائل موردی نظر خودتان بیشتر معلومات بگیرید. و طول 17 دقیقه من شعله گلخوجه با شما صحبت داشتم و فراموش نکنید بعد از 3 ساعت دیگر با شما از آن رو من در پخش مستقیم و در تقدیم سرخط خبرهای روز منتظر میشوم. تا اون دم خدا نگهدار شما و روز خوب داشته باشید.